Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjupon. Keroni along areng ahuke sodun KSA atum aphan nilip arat atum pen karchupon. Lakhain korpho nilip MSC constituency ke parlo choki hola higher secondary school adung tobar krongpli kache tok along nilip arat atum chingrum si kedam tang Keroni along kache song Karbi Charlie asong atum Bihari akhe atum along areng ahuke sodun pen kisung ke pho atum aphan manpeng ke do Karbi apoho pen archupon arenga huke sudun Karbi Charlie asong atum amen laki Longbir Singh tiso president kese Bukajan district committee Home Singh Teron VP Chokihola branch Joshua Ingti member Chokihola Aldrin Tokbi Jirsong Teron Bali Pathar branch secretary Moniram Teron VP KSCC Labang Trok atum aphan archupon bang sokar chupon along kachetong dun laki nilip arat do an lapen Nilip Head Branch KSA Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee Nilip Auto Rickshaw Association Sarkari Gaubura Rong Asar Lapen Rong Arad do an chingrum dunsi Mesen pen karchwa jaimek pachunpo Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong di pai grip phone itum teacher bukan itum cisong namlo Keroni along manarlo nitum cisong pen itum Longkari Mini Circle long semi itum cisong pen itum maring sampor cewang lo itum cewang unahut Keroni saria lielong por pli to por ora chitim 5:30 around 5:30 long nitum magari ng hangon pen nitum masuk tamen nilitung nabang so ereng so that pen uthon nitung mipun me et pen uthon nitung nilip ihem cebang pen nitung bang bang so amai parcho mai nitung bang nagi thiki ko nilip arat napan semi churu pajerlo nitung halabang so nongwi tung pathathe nitung mipun me et lapen nitung hem nang chili ji bang tung mathathe masami arna mahirjumi lapen rata hirjumi pen nitum nona por nilip nitum chewang thlong pot nitum rata pasmi churu pajero bang edu around 200 dui labang ke nonton bang ke sisi rablong hang siya bang bang ke bikson tempo alam jalo dan non son siya prang ko kini pen angkong yusin bisik sa ko pen bikson kilometer pute nalitum hoi pen bang kisi tiku kan labang ke nitum bikson sitik bang nitum kesang selo labang bikson bek nan ko council atau konsumi labang ke tinggi waida clerk sab dapat sini jelo jadi eviction bang sai bang claim bek nan Dibhurong sopi ward lakha phoke parlo inglong cherop arong ningkan phokep arta nangchok sipini thang ni phaing kora hini arni inglong cherop pathua klam along alir alon ben ser talin asingkan ke pamanpon kedam tang pharo krisir kebra troxi kebra pli aningkan thang ni phaing kora hini arni dibhurong sopi angkang along inglong cherop arong amhang patheksi pining suri hinira ingkora pli aningkan thang ni phai ingkora hini arni an inglong cherop arong artaninkan phokem nang choksi rong isi saru sarhang risoejang aklim angphar an chepang room si ning arong chipi pen ser talina sengkan pemanpon Jaimek ateng ada porphai troksira achi team a porpen inglong cherop development committee mepu sing krupen japon si kongchon bang umesh chandra teron cherap chetodun si lama kang thur ajaimek dengpon bang swaphi kachikimo ajaimek rong asar mohendro teron pen japon si mojari singnar cherap chetodun pen kachikimo ajaimek pachun pondu bang swaphi akisar aphurun atum pen chingki chingwai amai pedu ponsi rong rup ke claim ke damji aputhak chingki chingwai amai pedu pon bang swamai juddet pen horat amai pi pedu ponsi rong isila pen alohi atum pen mai pedu ponlu mai along tebok terai arong asar atum tami chetong dun si mai along rdp dun halapu phapang jang alohi pen manpeng alohi atum botor ke mimidet ajok chetong dun thek thedet loputa pherang ke thengnu nang pachini dun pini nintum inglong cherop arong sedalin kan cholo se adapen arnesia program adapen baji troxi pen lamang baji troxi ra chitim lamang thurlo baji troxi ra chitim dat pen bajinar cap malam nintum karlitang atum dagarong nang boche det pen karlitang atum chikimu padolut ponlo
labangso tipen ke kunil itu Osomar teman ke patu asal patu lebih padu kono se baji sir kep pen bangke aku dak nilitum akes sara kurun atum pen Wolongko maji ahi thialong humpho sose akulat meke chupon. Labangso akulat meke cholong lokke mere hing pensi meke chopusi pachini pon. Lapen meke chopa prangke lake peari ke jor akulat pensi labangso ame ke chopon long puta pachini pon lo. Lapen kulat along penang an ahormu hortar sitami penang an nahok pon lo pusi kulat ahem phuatum pen nang pachini don. জুই লগাটো কেনেকৈ লাগিল এতিয়া সঠিক গম পোৱা নাই কিন্তু এনে কাৰেণ্টৰ পৰা লাগিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু শৰ্ট সাৰ্কিট বুলি আপোনাৰ দোকান আছিল মোৰ দোকান মানে ওচৰতে আছিল মোৰ কিতাপৰ দোকান এখন মেইন যিখনত লাগিছে এখন কাপোৰৰ দোকান আছিল পুৰা সম্পূৰ্ণ শেষ আৰু এখনো কি মাল বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিলে জুই সম্পূৰ্ণ নিশা কিমান বজাত হ'ব পাৰে নিশা কিমান বজাত সম্ভৱ গম পোৱা নাই কিন্তু 4টা মান বজাত গম পোৱা হৈছে আৰু মইতো 5টা মান বজাতহে গম পাইছোঁ প্ৰায় কিমান পৰিমাণৰ ধনৰ ক্ষতিসাধন হৈছে এতিয়া সঠিক এইটো তেওঁহে গম পাব মইতো উলিয়াব নোৱাৰিম বহুত মাল আছিলতো এতিয়া দোকানখনতো মাল সম্পূৰ্ণই আছিলে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনৰ গৰম কাপোৰবিলাক আছিলে আৰু অন্যান্য কাপোৰবিলাকো আছে দোকানখন সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি আছিলে একো মালে বাহিৰ কৰিব পৰা নাই জুই নিৰ্বাপক বাহিনী আহি পাইছে সময়মতে মানে অকণমান দেৰি ৰাইজে আহি মইতো 5টা বজাত আহি পাইছোঁতো ৰাইজে কোৱা মতে বহুত আগতে খবৰ দিছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও আহি পোৱা নাই আৰু আহি পাওঁতে অলপ সময় লাগে ধৰক কিন্তু ভাবেনে বকলীয়া ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা এখন লাগে বুলি নিশ্চয় দৰকাৰ আমাক তৎকালে মানে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা এখন বা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ব্যৱস্থা ইয়াতো থাকিব লাগে সেইটো বিচাৰোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত ঘোষণা কৰি গৈছিলে যে বকলীয়া ক্ষেত্ৰতো এখন দিয়া হ'ব অতি সোনকালে কিন্তু আজিলৈকে সেয়া দেখা পোৱা যোৱা নাই কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় সেইটো অতি সোনকালে তেওঁ কাৰ্যকৰী কৰিলে আমি ৰাইজে সুখী হ'ম আৰু ৰাইজৰ সহায় হ'ব বা সুবিধা হ'ব তেওঁ যিটো ঘোষণা কৰিলে সোনকালে ঘোষণাটো কাৰ্যকৰী কৰিলে বকলীয়াঘাটত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বাচিব আৰু কি আশংকা কৰে কেনেকৈ এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল সূত্ৰপাতটো এতিয়ালৈকে একো সন্দেহ কৰিবতো নোৱাৰি বেলেগতো পটককৈ কাৰণটো উলিয়াব নোৱাৰি এতিয়া ধৰি লৈছোঁ কাৰেণ্টৰ পৰা হৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু বেলেগ সন্দেহটো নাহে এতিয়াই এইটো তদন্তৰ পিছতহে গম পোৱা যাব আৰু Edonwet ahem korte banghinio somar apran damrui. Lakhain korahini sarupathar MSC constituency ke parlupon apar majung bapuram singnar arong amikar somon teron lapen mongol sing teron atum korte teo somar atum thangthangni phain korai CR ni penang an apor malompen bangswa pirthi pen chewoi juilo. Lason si simang humime alam Edonwet au somar koson si elongwet alang tuk alongle apran ke damruima. Bonta pherangkia tumla bangso alam ahok kelongji aphan kisung ke phowek ahem an humri damsi ahok alam longpondu alang li tumpenange che thandun atengki kedam tang thangthang ni phain korai CR ni apia po atum sai ke claim dam et ajok aphia bangsi kelangpon bonta ko son penni hempen ki juidam thekdun long le det ajok osumar banghini atum abang langtuk so along jangdam choklo lapen maduta thekdun long le det ajok apran dam juilo Lapen hempen kilometer isiansi dolo. Lapen haladak sitami munit atum kedam jumpi. Anpar da penang an anwet alang tuk along si. Alang litum jang ruilu. Lapen halaso alang kahar nuk laki 4 feet anduji. Lapen osomar apiapo sai ke klem dampen hemnang chelesi osomar aphan chirilo sita che theklong ledet ajok penang an adim chiri damlo. Ponta ke thek dam long thuge lang tuk along si osomar bang hinita inglang ponglo. Lapen aning kiduk pen api abang bang hini aphanta hem chewan thulo kisung ke phowek atum laki kachewoi jui osomar aphu amen ram teron lapen aphi amen mira bepi lapen kopai kelang no pen apran kedam jui osomar lak apo amen lake somon teron lapen apai amen sampri ingtipi dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news alama bang kela pulo atumi kona tarik ni atumi 20 tarik so apor bang nili bang ke kam dam joi lapen lapu ape sitame sokisi dot bang hem lalu jo angke usumar bang ke lapu pini hai lo nili ko hai lo atau malam si padu lo parke malam so apor pen ratong ke dam joi lo ni pusi alang korti bhangi bantari rel mane nili munga suku pen nili suku le
tuman ke akai son pusi selom itu ibon si rong si ri dolo ke api ek dui gonta blende tapi ansi ke mane pusi pusi dari dam lo amang ke lason si pudam rong lang long si son gici dang arpum son si long nam